لسنور پارێزگەها دوهوکێ نێزی 1100 خاندن گەهان لەسەر ئاستین جودا هەنە و بۆ ساڵا خاندنێ یا بهێجی پارێزگەها دوهوکێ پێتیڤی بە سەد خاندن گەهێندی هەیە لە دوهوکێژی کۆمەڵگەهەکە پەروەردەیە نمونەی دهێتە ڤەکردن. ناوێ کارگیریya پارێزگەها دوهوکێ ئەم ji dil spasiya welatê Kûriya tên û spasiya rêxirawa Kûyka tên ku ev proje hosayê can û qeşeng li parêzgeha Duhokê encam da. Ev mavê maya bên vedana havînê da em dê û herkê haliyen ji taban me dîraset bû kiriye yani em zanî bes alakirîn tefasîl em dê xilalê vê mavê bêda em dê tefasîla wekî bêjin ser rawstîn û hevkarîgel wizareta perwerdî firênimayê wa. Di çarçûvê vekirina Komelgeha Perwerdeya Numuneya Duhokê da di bersiva pirseka taybet ya Kenalê NRT da lê dûrpêdana nîfm û çêmamostayan yê meha nehiya sala derbas bûy, Wezîrê Perwerda Hikûmeta Herêma Kurdistanê xuya kir ku diyar nîne wê kengî mûçê meha nehbihê te dan. Lê tekezî jî kir ku hîç mûçê mamostayekî nahête jinav birin. ئێمە حەز دەکەین لە کاتی خۆیدا بدرێت بەڵام ئەو بارودۆخی کە هەیە لە دەرەوەی ئێرادەی حکوومەتی هەرێمی کوردستانە بەنسبەت نیموچەش حکوومەت بڕیاری داوە نیموچەی مانجینۆ بداتە مامۆستایان بەڵام کەینێ ئەو پارە تەئمین بوو یعنی دابین کرا. Komelgeha Perwerdeya Numuneya Duhokê ku pêk dihêt ji 36 polan û li ser her sê astên xandinê, baxçe û bineretî û amadeyî da di dabeşkirîne û di sala bihêt da jî wê xandin li vê komelgehê bihête destpêkirin. Dilşad Hîm û NRT Duhok.